Bashyitsi bahire musure umurwa w'ibanga ry'amahoro, nimugire neza n'amahoro bituruka ku Mana umubyeyi wacu no kuri Nyagasani Yezu Kristo. Tubifurije ikaze hano iwacu. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 mu Rwanda, umupadiri wa Diocese Gatolika ya Cyangugu witwa Ibaridi Rugirangoga yiyumvisemo igitekerezo cyo gushinga urugo ruzafasha urugana wese aremerewe, agahabwa kandi agasenderezwa amahoro isi idashobora kuduha cyangwa ngo iyatwambure. Ni muri urwo rwego ibanga ry'amahoro ryavutse mu mwaka wa 2010 nk'icyomoro cy'ibikomere bitagira ingano byari bibangamiye abantu benshi. Icyo gihe yashyizeho gahunda y'amasengesho akorwa buri munsi n'ahantu ayo masengesho agomba gukorerwa, kandi kuva icyo gihe kugeza ubu abantu benshi baronse amahoro y'umutima, babona ibisubizo ku bibazo byinshi by'ubuzima bibaremereye. Biragaragara ariko ko mu minsi ya none umutuzo n'umutekano aya masengesho yakorwagamo byari bitangiye kuvangirwa, ndetse benshi muri mwe murabyinubira bikabaca intege zo gukomeza gusengera muri uru rugo. Hagaragaye ndetse n'imyitwarire ikabije mu kurangaza abakristu bahashakira ituze ry'umutima. Muri iyo myitwarire hari amasengesho y'ibiterane by'abashaka abayoboke, abahakorera ubuhanuzi bwitirirwa Centre Ibanga ry'Amahoro kandi itabizi, abahimuriye ibyumba byabo by'amasengesho, abahashakira amaronko basaba abantu amaturo, abakoresha inzira zo gusengeramo bakazirukankamo uko babyumva, babyigana n'abari mu isengesho riteganyijwe buri munsi. Ibi byose byivanzemo n'abatekamutwe bashobora gutesha isura nziza isengesho dukorera hano. Hari kandi abaza gucururiza ku marembo y'ibanga ry'amahoro ibiribwa bitetse tutizeye isuku yabyo. Ibyo byose birazana akajagari kadashobora gutuma tunogerwa n'isengesho n'ituze rikenewe, ndetse bigateza umutekano muke. Hari abaza gusengera mu busitani birengagije iminsi yageneweho amasengesho baje gukora. Twongere twibutse ko guhera saa 3 za mu gitondo hakorwa amasengesho ya rusange kandi ayobowe n'abasaseredoti cyangwa ababikira cyangwa abandi urugo rw'ibanga ry'amahoro ryateganyije. Ntabwo ibanga ry'amahoro ari igisozi cy'igitoragurano umuntu wese aza gukoresha uko abyumva. Ni urugo rudaheza ariko rusaba uje arugana kwirinda gusanza ibyo asanze. Ibikorerwa hano biranditse ku byapa ndetse n'amasaha biberaho aranditse. Turasabwa kubyubaha no kubyubahiriza. Ni urugo kandi rufite amategeko. Ni byiza ko dufatanya kumva neza iyi ngingo no kugaruka ku murongo twahoranye. Ni byiza ko ibanga ry'amahoro hakorerwa ibikorwa abashinzwe ubutumwa bwaho bashobora gusobanura no kwirengera. Tuributsa ko kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatandatu twifashisha rozari ntagatifu. Kuwa kabiri twifashisha ububabare bwa Bikira Mariya, kuwa kane ishapure ya Roho Mutagatifu, naho kuwa gatanu ni inzira y'umusaraba. Uzaza agasanga ari umunsi w'isengesho ritamuzinduye, ajya yihangana afatanye n'abandi iryateganyijwe uwo munsi, kuko buri wese akoze uko abyumva byarangira buri wese abangamiye benshi, kandi gushyiraho gahunda y'urugo ntacyo byaba bikivuze. Mudufashe. Twongeye kubisubiramo, ni mudufashe. Twibutse abasenga ko Imana itavugira mu kajagari no mu rusaku. Ibanga ry'amahoro ni centre ifite reception. Umushyitsi wese ukeneye serivisi itanditse kuri gahunda y'urugo ajya kwisaba muri reception. Hari abarinda umutekano babayobora. Turashaka gusubira ku isoko, turifuza gukorana urwo rugendo na buri wese muri mwe mukunda ibanga ry'amahoro. Turabamenyesha ko guhera ubu ushaka gukoresha ubusitani yakoresha ubwegereye ibiro by'abapadiri ndetse n'ubwegereye shapeli kandi mu mutuzo. Ntidushaka ko umuco umwimerere w'ibanga ry'amahoro n'umuhamagaro bwite waryo wavangirwa.
ntidushaka ko gahunda nziza y'amasengesho twasigiwe n'umubyeyi wacu Padiri Baridi Rugirangoga yavangirwa. Twongeye kwifuriza buri wese ikaze. Nimuze tubafashe, mwikwirwanaho kandi duhari. Ubuyobozi bwa Santere Ibanga ry'Amahoro tubahaye ikaze mwese.
yo gutanga imbabazi, iryo ni ryo banga ry'amahoro isi idashobora gutanga. Gusaba imbabazi yo gutanga imbabazi, iryo ni ryo banga ry'amahoro isi idashobora kukwambura. Iyo utanze imbabazi birakubohora, Imana igataha mu mutima wawe, ukareka inabi ikuganza, ahubwo inabi yo yitsindirisha ineza. Ibanga ry'amahoro isi idashobora gutanga, niryo banga ry'amahoro isi idashobora kukwambura. Gusaba imbabazi yo gutanga imbabazi, iryo niryo banga ry'amahoro isi idashobora gutanga. Gusaba imbabazi yo gutanga imbabazi, iryo niryo banga ry'amahoro isi idashobora kukwambura. Ujye uhora wibuka w'icyo uzabazwa, aricyo wakoze atari cyo wakorewe, ukareka inabi ikuganza, ahubwo inabi yo yitsindirisha ineza. Ibanga ry'amahoro isi idashobora gutanga, niryo banga ry'amahoro isi idashobora kukwambura. Gusaba imbabazi yo gutanga imbabazi, iryo niryo banga ry'amahoro isi idashobora gutanga. Gusaba imbabazi yo gutanga imbabazi, iryo niryo banga ry'amahoro isi idashobora kukwambura. Mu mutima wawe ugira ukwemera, wimike gusaba no gutanga imbabazi, ukareka inabi ikuganza, ahubwo inabi yo yitsindirisha ineza. Ibanga ry'amahoro isi idashobora gutanga, niryo banga ry'amahoro isi idashobora kukwambura. Gusaba imbabazi yo gutanga imbabazi, iryo niryo banga ry'amahoro isi idashobora gutanga.